petra zo nevez e bet ar brezonek e miz mae. Setu ar pez a vo kinnig e deoc'h gant skipail brezo web. Kaou an du, président ur bagat sonerien a zo chalet. Kontant vije de rei e blas d'un den yaou ankor, met de bio. Setu penons e krog be an mestre ur roman bien, skrivet gant Yann Fanjak hag embannet gant Lenom et Dauville per war nugam. Diez vo dar kad nean hat hag leverioù da rak prenan ave moulat gantan. A blamans o c'hwer rewal war renk, romanchou ez dalen, frazenou ber gante, gerioù displegat, petamant leverioù wit krenardet a bugale. Bal ar gevredigez e kinnik oberenou ez a plijus de len e wit komans gant a len e brezondag. A ma fota dar kad un tan va dionte e ralit mont war lerien internet Lenom a mirout unan pe ispen betek an unan a tregont a vizme. Astafon han. Sur on ne peus ol klevet komz eus ar c'hoarezet gwadek, met piv a an avez o istor. Skrivet a treset gant an ter war morizur a trovet gant Clarice Bayol, ar vant den dreset kanta a disple gant fent buez ar c'hoarezet gwadek. Gant tresadenouf gwen du hag orangez flamb, diz o lovet e vez personelez tanon tani a tassi, a geuliet e vez o aventur e bet a c'hoant a diskant, eus trefrin betek Paris. Bannet gant an embonadurioù gwater, kant a zo dispar evit ober an degez gant ar c'hoant e rezet breizat an avezetan, evit ar evraz hag ar evian. Choteur an bannet Geria de Rush breton grue, skrivet jet Bernard le Béhennec a Maëlys Princé. Sur mat, y a un avet ur chaden YouTube, pe ur gond Instagram breton, kaset jet Maëlys. Lakad ur ar gauche egalek ar sujedo a bepseur diarben brer, ur sevenadur, un istouer, pe ur hiero. Me Maëlys zo eo so jet breunek grue. Hag i labour en klar bei master oe azivout breunek enez grue. Bernard le Béhennec, yon, oe gannet ar un enez, a saut jet hier yentad au cours. Tremenet en deus sur bocha d'amzer ar dachtum elfeno dibar breunek enez grue. PV ur zanadur ispicial, pe ur geria implijet. Ur labour kaset bar geria du rutche, zo bet diazezet ar o labouré. Mais ar tezen el marternez, labour José Calor, ar roar liero skrivet jet Yanberg Calor. Ur brao ar eriadur e l'erm avec avet de jetan ur loden breunek galek, a de eul ur loden galek breunek. Geria du rush breton grue en bannet jet un embanadurio gwater hag o lakei de robir anao deger jet breunek grue. Ar c'hoarite le foueterien avant dior, an ade, a chue gant an abadenman chiwaz. Met ur c'hoari neue a aruo war brezo web e miz mae, nomad var an nent. Kaset vo c'hoarierien ba broioù al, un tammig evel foueterien, met ar wechman e vo 10 partiet ar c'hoarierien, a red vo deo mont en tual d'ar pez in bouez d'ober, evit en em gavout assemblez en dro dreskipail. An abadenman a vo un digare da zizolai broioù pell, da velet war brezo web e miz mae. Azen e gredant ket c'hoaz, o lakad an tok war ma fen maon, non, on ket an d'ober. Au stank ma mastra, nerz, bez o peus te a war ur vaz evit ar mar hag o chozo un tol vaz, setu, peder ma an digwit. Marie Kerstrat, Jeanne Boek, Anita Conti, pe Jeannette Belleville. Klavet peus komz hag un annoio se ar brezo web dija. Ni war estror avet un histoire livet, eve koz hag histoire brer el just. Bolrurun zo un euliadet podcastau laka ur gauche ar miriet brudet pe brudetor a he d'histoire brer. Pe brand zo gwestlet durplar a kontet ve i histoire ba ur fiction romantizet ipad ur ardeur. Dagenta, ur skol tarverez. Penoz lakaden en touarn da darza. Lerez un tren. Digeri un norprennet. Laha un an benak didrouz. Hag ar gwella, tenna gant ur vindraierez. Pam 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 pam! Rele chilaou d'ar un degran hag un abaden bolrurun ar Arvorig FM.
Pladen erbet armizement, mais diou gant en neve, évidemment même esprise, gant daou stil disainvel. D'agenta quand en neve en nabein. Ed e war maout geuti varlene, évidemment tao lance et ruma dazon. Kinig a radion meur gant en neve en vet, pavé en invre. Mano peus ket bet tro di chila o c'hoaz, di gori do tius skouarn. Adael, chetu distro kles brandar. Tro an oabet da lakad varvel ar podman dija. E man chom ba tchekia. Hag e plij dean, kanañ, kanenao e brezonek gwech an amzer. Chetu un an neue, diwar ben e chuer der da chilaouan dut. Hag ur lip a zeuio da eul. Mais o diskaret da jilel, bleu pechou an dut. Ridek evit a brezonek a vo gweit emiz me bale evitoriez a zo mad ie. Bazant tegonek a troadro vo dalret tro menezare a blaman, da yaou bevarzek a vizme. Hentadou a bobsert a vo kiniget dar petek 200 km ouit an Iran tout. Gwellor lakaderano a rok, car miliajou a dut nem gav bopla. An aran dastumet a rei de chikour skol divan komana. A raio tomb d'ar ba bourg gant a FSD, pa vo a chuandro. Ha d'ar zadon c'hwezek a viz me, tout an dut ba naonet evit digwez a redadek. Son adegao a gabadenao a bobsert a vo ba park ar chanterioù de stalek krechte gant tut bobsert. Nolwen korbel, startijan petamant c'hoaz plouz a foen. Kredap le vo fromus an brougant bas test ar brezonek e kerben istoral an bro. Hag un toulat souezadenao a c'halfe bezañ c'hoaz. Berdei!